не знаю, как у вас, а у нас в эстонских медиа все статейки хороши. Хоть с виду и комедия, ma ei tea, kuidas teiega on, aga siin Eesti meedias on kõik artiklid head, kuigi need näevad välja nagu komöödia. Жду почтальон с нетерпением, хочу новости скорее почитать. Как живется в Эстонии нашей, где, как и что, все надо мне узнать. Ootan kannatamatult Postimeest, tahan uudiseid lugeda nii kiiresti kui võimalik. Kuidas elu meie Eestimaal on, kus, kuidas ja mis, pean kõike teadma. Наши Delfi, Õhtuleht и ETV, Dočivovi хороши. Все события узнаем, посмеемся от души. Meie Delfi, Õhtuleht ja ETV, kui tublid te olete, uurime kõik sündmused välja, neerame südamest. Дорогу перешел, погоду в Африке, узнаем, как в Нарве кто-то ключ нашел, а в Tapani кто otravился čajem. Kuidas mutt Võrus üle tee läks, saame teada, milline on ilm Aafrikas. Kuidas keegi Narvas võtme leidis ja keegi mürgitas end Tapalteega. Мы новости страной всей собираем, потом не проверяя их, печатаем скорей. В Эстонии так легче жить, мы не скучаем, нам проще так, чтоб было веселей. Kogume uudiseid üle kogu riigi, seejärel trükime need kiiresti kontrollimata välja. Eestis on lihtsam elada, meil ei hakka igav, meil on lihtsam, et oleks lõbusam. Наши Delfi, Õhtuleht и ETV, Dočivovi хороши. Все события узнаем, посмеемся от души. Meie Delfi, Õhtuleht ja ETV, kui